Ikaze ndetse n'umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kubana natwe, reka mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse gukomeza kunogerwa n'amakuru yacu tukugezaho gatanu kuri gatanu. Ujya munsi y'iyo video kuri subscribe ndetse unakande kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona amakuru yacu mu buryo ubugezweho gatanu kuri gatanu. Tujye kurebera hamwe byinshi bitandukanye birebana n'uwahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugera muri 2019 ndetse ikindi kandi akaza kujya mu buhungiro nk'uko aya makuru yakomeje kugenda atangazwa. Hamaze iminsi hari ibikorwa birebana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo gushakisha ibikoresho bya gisirikare byaba biri mu rugo rwa Kabila. Ni ibikorwa rero umuryango we ndetse harimo n'umugore we batangaje ko bibangamiye umutekano w'umuryango wa Kabila i Kinshasa, nyuma yuko uyu mugabo atangaje ko yifuza kugaruka anyuze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tujye kurambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Ndakubwira ko uyu mugabo Joseph Kabila wahoze ayobora RDC yamaze kugera mu mujyi wa Goma nyuma y'iminsi mike atangaje ko agiye gutaha anyura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizi avuga ko rero Kabila wari umaze iminsi aba muri Afurika y'Epfo yageze i Goma ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu. Ni amakuru bamwe rero mu bantu bo muri AFCM U23 bahaye itangazamakuru bavuga ko yageze mu mujyi wa Goma anyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Kuva kandi yava ku butegetsi igihe kinini yakimaze muri Afurika y'Epfo, aho rero yari mu masomo ndetse yanabaye muri Zimbabwe. Ku itariki ya 8 Mata nibwo byatangiye kuvuga ko azasubira mu gihugu cye. Amakuru kandi yavuga ko hari hashize iminsi hari imyiteguro yo kumwakira ndetse ko n'inzu azaturamo mu mujyi wa Goma yamaze gutunganywa. Ikindi kandi uyu mugabo yaraherutse gushyira hanze inyandiko igaragaza byinshi bitandukanye birimo ko agiye gutaha mu minsi kandi iri imbere, kuko igihugu cyifashe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu kugira ngo afashe gushaka ibi isubizo. Joseph Kabila kandi n'umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi afite n'abamushyigikiye benshi. Ikindi kandi uwitwa Olivier Kamtatu wahoze ari minisitiri akaba ubu ngubu rero ari umuvugizi wa Moise Katumbi yaraherutse kwandika ku rubuga rwa X agira ati guhitamo kwa Joseph Kabila rero kujya iburasirazuba ahagenzurwa n'inyeshyamba si ikimenyetso gusa, ahubwo ni ukwibutsa ahazaza hacu dusangiye twese, nk'uko uyu mugabo yakomeje kugenda abigaruka. Kugeza kuri ubu ngubu rero uyu mugabo akaba yamaze kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse by'umwihariko akaba acumbitse i Goma, ndetse amakuru akavuga ko rero yanyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Goma yabanje guca i Kigali, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Kuba rero uyu mugabo yaciye i Kigali nanone ni ibintu ushobora kubyara umwuka utari mwiza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Gusa rero n'uburenganzira bwe kuba ashobora kuba yakoresha Kigali mu kuba yagera i Goma, kubera ko ikibuga cya Goma rero cy'indege murabizi ko cyangiritse bitewe n'ibisasu byatewe ku kibuga cya Goma. Kabila rero akaba ageze i Goma mu gihe amaze iminsi hari amakuru avuga ko abasirikare bo mu rwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero rushinzwe iperereza rwitwa Ex-Demiapi bakomeje rero gusa ku rugo ndetse n'indi mitungo bya Joseph Kabila Kabange wayoboye iki igihugu. N'amakuru avuga ko rero iri saka ryatangiriye mu rugo ruherereye mu gace ka Rimetse mu mujyi wa Kinshasa ku itariki 15 Mata 2025. Gusa ngo uwo munsi babanje gushwana n'abaruwamo kuko nta rupapuro rubaha rero uburenganzira bwo gukora iki gikorwa bari bafite. Abasirikare kandi bagaragazaga ko imodoka ebyiri za Jeep Defender basanze muri urwo rugo ari ikimenyetso cy'uko rero hategurirwaga umugambi wo guhungabanya inzego za leta, ariko abaruwamo rero babiteye utwatsi basobanura ko zifashishwa mu bikorwa bya gisivili. Umuvugizi kandi w'umuryango wa Kabila witwa Adam Shemisi yasobanuye ko aba basirikare basubiye gusaka uru rugo bari kumwe nabo mu rwego rw'ubugenzacyaha rwitwa ANR. Itagira ati rero itsinda rya Demiapi ndetse na ANR ryazanye urupapuro rusobanura igikorwa cyarizanye kuwa gatatu ku itariki 16 Mata rishakisha ibikoresho bya gisirikare rikeka ko rero bishobora kuba byarebwe cyangwa bihahishe. Ikindi kandi Shemisi yasobanuye ko nk'uko byagenze ku munsi wabanje ngo nta gishobora kubangamira umutekano w'igihugu aba basirikare ndetse n'abagenzacyaha basanze mu rugo rwa Kabila. Umuvugizi kandi w'umuryango wa Kabila yaratangaje ko aba basirikare ndetse n'aba bagenzacyaha bo mu rwego rwa gisivile bateguje umuyobozi wa parike yitwa rero Uvar de Hansele ko rero nabo bagomba kuyisaka ku wa 17 Mata. Iyi parike kandi ikaba iherereye mu gace ka Kingakati muri Kinshasa, yafunguwe ku mugaragaro muri 2018 ndetse akaba ari parike y'umuryango wa Joseph Kabila.
shyaka kandi riri kuba mu gihe Kabila yaramaze iminsi atangaje ko rero yifuza gutaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe rero ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumushinja gukorana n'ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu burasirazuba bw'iki igihugu. Kabila kandi aherutse gutangariza Jeune Afrique ko yaragiye gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo anyuze mu burasirazuba bw'iki gihugu. Rero amakuru yigeze atangaza byinshi bitandukanye ku birebana n'igihe uyu mugabo yari kuzagerera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa kuri ubu ngubu akaba yamaze kuhagera. Nk'uko rero ikindi kandi bimaze gutangazwa, Kabila rero akaba ari umwe mu bakomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba rero yaramaze umwaka mu buhungiro, yaramaze iminsi kandi yamagana ubutegetsi bwamusimbuye bwa Perezida Felix Tshisekedi abushinja igitugu, ndetse anagaragaza ko rero ibintu bisa n'ibyazambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida kandi w'iki gihugu Felix Tshisekedi nawe akaba yarakomeje gushinja Kabila kugirana isano ndetse no gufasha umutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bwe M23 nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Kuba rero Kabila yaba agarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza rero ko rero ivyo yatangaje yifuza kubishyira mu bikorwa uko byasa kose, birimo rero ibirebana no kuba yahangana n'ikibazo cy'umutekano muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko nawe ubwe abigaragaje ko ari ikibazo giteye inkeke cyane ku ruhande rw'iki gihugu. Ku ruhande kandi rwa Kabila akagaragaza ko rero hari byinshi bitandukanye yifuza gukora rero mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero akaba yamaze kugera rero mu gihugu cye, no kuvuga ko rero kugeza kuri ubu ngubu acumbitse i Goma, ndetse amakuru akavuga ko hari amaze iminsi hari imyiteguro yo kumwakira, ndetse n'inzu ngo yagombaga kuzabamo ikaba yaramaze gutegurwa kugira ngo azahagere rero hanyuma ahite ajya muri iyo nzu, by'umwihariko rero yakirwe hariya mu mujyi wa Goma nk'uko aya makuru abigaruka. Amakuru avuga ko rero kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 18 Mata aribwo uyu mugabo yageze i Goma nyuma yo kunyura i Kigali nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Umujyi wa Goma kandi yamaze kugeramo kuva mu mpera za Mutarama uyu mwaka urimo uragenzurwa n'inyeshyamba rero zo mu mutwe wa M23, nyuma kandi yuko M23 ihurukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko kandi uyu mugabo ngashobora guhuza imbaraga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC ribarizwamo rero M23, akaba ari AFC kandi iyobowe na Colonel Nanga wahoze akuriye komisiyo y'amatora mu gihe cy'ubutegetsi rero bwa Perezida Joseph Kabila. Joseph Kabila kandi yagarutse muri Kongo Kinshasa mu gihe amaze igihe adacana uwaka n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, nyuma y'inshuro nyinshi rero Tshisekedi yakunze kumvikana ashinja umugabo rero kuba umuterankunga mukuru wa M23. Biteganyijwe ko rero Rais kuri uyu wa gatandatu azageza ijambo rero ku banyekongo akazarivugira muri uyu mujyi rero wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Ibi ngibi rero birakomeza gutera ubwoba cyane ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kubirebana n'igaruka ry'uyu mugabo. Ni igitutu kindi cyongereye mu butegetsi rero bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku ruhande rwa Tshisekedi. Kuba rero Kabila agarutse mu gihugu ni ibintu rero abona ko ari ikintu gikomeye cyane. Nkwibutse ko kandi mu gihe M23 nayo imaze iminsi mu mirwano itoroshye rero ihanganyemo n'ingabo za leta ya Kongo, ni imirwano rero ku ruhande rwa Kabila nawe ashobora kuzagira icyo akemura, cyane cyane ku birebana n'ibibazo byose by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru rero ingabo za SADC nakubwiye ko zigiye gutaha rero, zikaba zizataha ziciye mu gihugu cy'u Rwanda, nazo rero zikaba zigomba gutaha nk'uko umusirikare umwe rero mu basirikare bakomeye ku ruhande rwa Afurika y'Epfo yamaze gutangaza ko aba basirikare bagiye kuba bataha mu buryo rero bwihuse. Gusa ntabwo yigeze atangaza igihe bazatahira, ariko yagaragaje ko rero bagomba kuzataha bakava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. SADC yari imaze igihe rero ihagaritse amasezerano y'ubufatanye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu birebana rero no kurwanya ibikorwa rero navuga cyane cyane by'umwihariko birebana rero n'umutwe wa M23 kuko ari wo bari bahanganye mu bikorwa bigiye bitandukanye no mu bihe byashize. Ni mu gihe kandi rero ingabo za SADC zirimo izo muri Malawi, akaza ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo za Afrika y'Epfo. M23 ikaba ishinjiza ingabo zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kuba baragize rero uruhare mu bitero byashize mu minsi yashize ku itariki ya 11 ku itariki ya 12 byagabwe ku mutwe wa M23 mu mujyi wa Goma, kuko byakomeje kugenda bigarukwaho. Kuba rero M23 yarashinjije ingabo za SADC iki kintu ni kimwe mu byatumye impande zombi
rero zisa naho zicanyubaka ku ruhande rwa M23 ndetse na SADC. Umubano wabo uzama agatotsi, nyamara bari bemeranyije ubufatanye burimo no kuvugurura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo abariho rero izi ngabo zizanyura itaha. Gusa rero nyuma y'uko umubano wabo ujema agatotsi, SADC yagombaga gushaka ubundi buryo igomba gukoresha kugira ngo izi ngabo zive ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indi nzira rero yashobokaga kwari kuba ingabo za SADC zaragombaga gusaba inzira ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo zerekeze iwabo mu bihugu bitandukanye aba basirikare bakomoka. Bamaze igihe rero mu mujyi wa Goma nyuma y'uko M23 igenzura uyu mujyi kuva mu mpera z'uyu mwazu ku kwezi cyangwa se mu mpera zo kwa mbere mu mpera za Mutarama. Rero M23 ikaba irimo iragenzura Goma ndetse na Bukavu, mu mijyi ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunsi mwiza, nibe byiza mukore kuri subscribe na sabone, hanyuma mu wa mbere mu kubona amakuru yacu.